Ndabashimiye kandi mbahe ikaze mwebwe mukurikira ibiganiro byacu kuri Rwanda News Update, isoko y'amakuru nyayo. Perezida Tshisekedi yasabwe kwerekana amafaranga kamere yaregwaga yarengeye mbere yuko yiyamamaza. Abiciwe mu rugomo rwongeye kwaduka barenga 30. Ntidushobora kwemerera umwanzi gukomeza gushavuza abaturage bacu. Ibi byagarutsweho na Kapiteni Anthony Mwarushayi, umunyamerika ukomoka mu Rwanda. Swedi Murekezi bivuga ko afunzwe n'abarwanyi bashyigikiye Uburusiya. Reka aya makuru n'andi yose twabateguriye tuyabagezaho mu kanya. Umunyamerika ukomoka mu Rwanda Swedi Murekezi bivuga ko afunzwe n'abarwanyi bashyigikiye Uburusiya. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko iza makuru y'uko umunyamerika uba muri Ukraine yafashwe n'abarwanyi baharanira ubwigenge bashyigikiye abasirikare b'Uburusiya. Swedi Murekezi w'imyaka 35 ukomoka mu Rwanda akaba ari n'umushoramari mu mafaranga yo mu ikoranabuhanga, bivuga ko yatawe muri yombi mu kwezi gushize mu mujyi wa Kherson uri ku cyambu mu majyepfo ya Ukraine wafashwe n'Uburusiya. Inshuti nabo mu muryango w'uyu mugabo bavuga ko yahoze mu gisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere, yashinzwe ibitari ukuri by'uko yitabiriye imyigaragambyo ishyigikiye Ukraine. Amakuru avuga ko afungiye muri kashimwe n'abarwanyi babiri b'abanyamerika bafashwe mu kwezi gushize. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko iza makuru yitabwa muri yombi ry'uyu mugabo. Gusa ariko iyi minisiteri yanze kugira ikindi ivuga kubera impamvu z'ubuzima bwe bwite. Umuryango wa Murekezi buri munsi uvugana na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru The Guardian cyo mu Bwongereza. Ikinyamakuru The Guardian gitangaza ko uyu munyamerika waburiwe irengero yabaga muri leta ya Minnesota kandi ko yamaze imyaka 8 mu gisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere kugeza mu mwaka wa 2017 ubwo yatangiraga gushora imari mu bijyanye n'amafaranga yo mu ikoranabuhanga. Murekezi wakuruye no kujya muri Ukraine kubera ko ifite amategeko ari mu bwisanzure ajyanye n'amafaranga yo mu ikoranabuhanga, yakoreye ingendo z'ubucuruzi muri icyo gihugu mbere yuko afata icyemezo cyo gutura mu mujyi wa Kherson mu myaka 2 ishize nk'uko bitangazwa na The Guardian. Sere Murekezi yabwiye The Guardian ko umuvandimwe we yahamagaye ku itariki ya 7 y'uku kwezi kwa 7 avuga ko afungiye mu yitangaje nka Repubulika ya Rubanda ya Donetsk ibogamiye ku Burusiya, ahari kumwe n'abandi banyamerika babiri. Andy Tayingok w'imyaka 27 na Alexander Dweck w'imyaka 39 bombi bagiye muri Ukraine bavuye muri leta ya Alabama muri Amerika ngo bifatanya n'umutwe w'abarwanyi b'abakoranabushake barwanira Ukraine. Barafunze kuva mu kwezi kwa 6. Ariko bitandukanye n'ibivuga kuri Andy ndetse na Dweck, Murekezi ntiyagize uruhare mu mirwano n'imwe muri Ukraine nk'uko bivugwa n'umuryango we. Umuvandimwe yavuga ku guhangayika afite ko Murekezi ashobora kuba arimo gufatwa nabi mu buryo bw'umwihariko kubera ko ari umwirabura. Yagize ati barimo kumukoresha nk'igikoresho ku mpamvu zabo zicengeza amatwara. Ikigo Project Dynamo cyo muri Amerika kidaharanira inyungu gihungisha abanyamerika b'abasivile bari ahari ibyago mu mahanga cyaburiye ko Murekezi ashobora guhabwa igihano cy'urupfu muri Donetsk. Brian Stan umwe mu bashinzwe icyo kigo yagize ati kubyo numva icyaha cye cyonyine nuko ari umunyamerika. Mu kwezi gushize abagabo babiri b'Abongereza n'umunyamaroke bakatiwe n'urukiko rwo muri Donetsk kwicwa barashwe urufaya rw'amasasu. Tunyerukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Tshisekedi yasabwe kwerekana aho amafaranga kamere yaregwaga yarengeye mbere yuko yiyamamaza. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi yamusabye ko abanza kwerekana aho amafaranga kamere yarezwe kunyereza ari nyuma y'uko urukiko rubuza ibimenyetso bimushinja rukamugira umwere. Noel Chiana avuga ko mbere y'uko Perezida Tshisekedi atangira gutekereza kwiyamamaza mu matora yo muri 2023 agomba kubanza kwishyura cyangwa akagaragaza aho amafaranga agera kuri miliyoni 50 z'amadolari yari yagenewe umushinga w'iminsi 100 Tshisekedi yashinze kamere ubwo yari akimara gufata ubutegetsi yarengeye. Yagize ati hari abanyeshuri mperutse gusura muri kaminuza bambwira ko ngomba kubabariza iki kibazo. Ese amafaranga bivuga kamere yanyerejwe ko yagizwe umwere yagiye? Niba Perezida atasubiza iki kibazo, amatora yo muri 2023 agomba gusiga ubuyobozi bubi buvuyeho. Iba bisabye nyuma y'uko Vital Kamerhe wahoze ayobora ibiro bya Perezida Tshisekedi agize umwere n'urukiko rwabuze ibimenyetso ku byaha yaregwaga byo kunyereza ku kayabo k'amafaranga yiswe y'umushinga w'iminsi 100. Noel Chiani wahanganye na Perezida Tshisekedi mu matora yo muri 2018 afatwa n'ihuriro rya Tshisekedi nk'umugabo utifuriza ineza igihugu. Nubwo bari ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi babifata gutya, abenshi mu baturage bakunze kumufata nk'umwe mu bagabo bakora ubucukumbuzi ku bibazo by'igihugu byirengagijwe. Ntidushobora kwemerera umwanzi gukomeza gushavuza abaturage bacu. Ibi byagarutsweho na Kapiteni Anthony Mwarushayi wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Anthony Mwarushayi, umuvugizi w'urwego rwashyiriweho kurwanya inyeshyamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Sokora ya mbere ikorera muri Kivu y'Amajyaruguru, yavuze ko badashobora kwemerera umwanzi gukomeza gushavuza abaturage babo. Ibu uyu muvugizi wa Sokora ya mbere yabitangaje mu kiganiro yahaye Radio Okapi kuri wa 13 Nyakanga ubwo yabazwaga ikiri gukorwa kugira ngo FARDC hashinyeshyamba za ADF zikomeje kumena amaraso y'inzirakarengane z'abasivile muri Kivu y'Amajyaruguru ishobora no kwadukira utundi duce.
uyu muvugizi yatangaje ko bafashe izindi ngamba zo gucunga umutekano wo muri kariya gace kandi yatangaje ko batazihanganira uwo ari we wese uzagaragaraho ubufatanyacyaha n'izi nyeshyamba zifatwa nk'umutwe w'iterabwoba. Uyu muvugizi yatangaje ko bafashe izindi ngamba zo gucunga umutekano muri kariya gace kandi yanatangaje ko batazihanganira uwo ari we wese uzagaragaraho ubufatanyacyaha n'inyeshyamba zifatwa nk'umutwe w'iterabwoba. Yagarutse ku bitero biherutse kuvuga bya ADF avuga ko byari bigamije kubohora inyeshyamba zabo zifungiye mu mujyi wa Beni. Ibi bitero rero byari bigamije kurangaza abantu kugira ngo bahugire muri ibyo hanyuma nabo babohora inyeshyamba zafashwe na FARDC. Ikindi gitero kandi cyagabwe kuri gereza ya Kangbay itera no mu mujyi wa Burongo, ari nako ibi byose byasubijwe inyuma n'ingabo z'igihugu FARDC. Tukiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi abiciye mu rugomo rwongeye kwaduka barenze 30. Abantu batari munsi ya 31 barimo n'abana ubu nibo bamaze kumenyekana ko bishwe mu cyumweru gishize mu mirwano yongeye kubura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango w'abibumbye uvuga ko imirwano ikaze hagati y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'imitwe myinshi y'inyeshyamba yadukiriye akarere ka Beni ahatoraguye imirambo kuri uyu wa gatatu. Abahatuye bavuga ko umubare w'abishwe ushobora kuba munini kurushaho kuko abantu babarirwa muri za 40 bakomeje kuburirwa irengero. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka abantu barenga 700 bamaze guhunga batingwa zabo mu ntara ya Ituri no mu ntara ya Kivu ya ruguru nk'uko ONU bitangaza. Ibi kandi byatumye umubare wose w'abantu bamaze guta ingo zabo kubera umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagera kuri 6,000,000. Onivuga ko aya makuba yo muri iki gihugu ari amwe mu yakaze cyane ku isi. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kivuga ko kirimo kurwana n'imitwe y'inyeshyamba ibarirwa muri za 50 mu burasirazuba bw'iki gihugu nyine. Myinshi muri iyi mitwe yari imaze imyaka itari mu mirwano ariko mu bihe bya vuba habishize yongeye kubura imirwano.